Kia ora e te iwi, haere ake nei I te karere, kua panoni te tāhuhu o te mātauranga I te rerenga o tōna waka. Kia kaua ia e whakamana tonu I te kirimana I tuku kaia I tētahi o ngā rotonga pono o te hapori o te tonga o Tāmaki. Kua puta te whakatau I te poari o te matatini e kore te matatini o te tau 2025 e tū ki te rohe o te tauihu o te waka o tira ki whakatū. Ai tū te pakanga o kahika ki ngā takutai o māpere ko tahirau e 8 koutou ki mua. Nō reira ngā hui atu rai o tēnā kokoru o tēnā kakari, tēnā koutou katoa. E whakahuatia ana te kōrero, he waka eke noa, hei whakakotahi I a tātou, hei hapori kotahi I tēnei whenua. Engari no te rānei, I panoni ai te tāhuhu o te mātauranga, I te rerenga o tōna waka, kia kaua ia e whakamana tonu, I te kirimana I tuku kai ai tētahi o ngā ratonga pono o te hapori o te tonga o Tāmaki, ki ngā whānau e oke ana. Kei a te o Kiwa McLean, ngā whakamārama. Ko waka of caring te rōpū e whāngai ana I te hunga rawa kore ki ngā toenga kai, hei oranga tinana wairua hinenga rohoki. All our school lunches go into our food parcels, so whānau can take it home, reheat it and feed the whānau. Engari kua hau ko tia ngā hia o te hunga hia kai I te huatanga ake o te kaupapa here hou, a te tāhu o te mātauranga. What the And she goes, no, school policy, MOE policy, all kai now must stay at the school. E mea ana taua kaupapa here me kaua ngā kura e tuku I ngā toenga kai ki ngā wāhi pēnei me whiu kē ki te upupara. That's ridiculous. We would get a good 300 meals a day just from one school. So if you work that out, that's a whole pile of whānau missing out on kai for that night. That pisses me off. Kei te tipu te tautoko a ipurangi ki te rōpū nei e ngari ana te kai me te aha e puta ana te whakahau. Think about the whānau in Manurewa and throughout Auckland and stop throwing out bloody kai. I whakapā atua te karere ki te tāhu o te mātauranga kia uia mō te take nei engari auare ake. Hei tā te pānui I tukuna mai kia mātau ko te haumarutanga o te tangata te mea nui I nā rā me kaua e whāngai te hunga ki ngā kai kua whakamahana tia, anō tia. It's really bad because they're just going to go into the rubbish, you know. The school doesn't care. Aha kua te iti haere tanga o te raurau iti a haere. Not to sound mean of the Prime Minister, but I don't like it. That should be their focus. Feed, not strip and destroy whānau because of political bullshit and money. Ka mau tonu te kaupapa, haere nei te wā. Te o Kiwa McLean, te karere. Kāti, kua puta te whakatau I te poari o te matatini e kore te matatini o te tau 2025 e tū ki te rohe o te tauihu o te waka o tira ki whakatū. Hei tā Heroini Parata, tia mana o te matatini I hui rātau I te paraere. E hara I te mea he takahi tēnei I te mana o te rohe o te tauihu, engari he tohuke o te nui tai ore o te matatini I nei rānei. Hei tā Parata aha koa te pouritanga o rātau, o tira o te rohe o whakatū I tēnei whakatau, ka re tae te pēhea, me tīmata a te matatini ki te whaiwhakaro, ki te ua me te mōrearea o te whakahaere I te kaupapa ki ngā rohe iti. I nāia nei e wā te ana a te matatini ki ngā tono a etahi atu rohe, kia tū ki reira. Hoi nō rei te iwi, kua waimari e tātou I te whai wāhi tanga mai o te toihau o te tauihu o te waka a Māui Māori Cultural Council, ara ia Sunny Alasana. Sunny, e mihi ana ki a koe, tēnā koe I tō hono mai tēnei wā e hoa? Tēnā koe, Skari. E hoa o whakaaro ki te whakatau a te matatini kia kau e tū te whakataitai o te motu a te tau 2025 kia koutou, kia te tauihu kia whakatū. Aha kua te pauri o tēnā whakatau. E tautoko ana mātou o te tauihu I te whakatau. E nui tō mātou whakaaro kua piki kua eke te matatini.
me ngā nama o ngā kaihaka, o ngā kapahaka, mai ngā rohe e te kaumārua taino atu ki Ahitereiria. Nō reira tautoko ana mātou a koa o te pauritanga. I te aha koutou, sani ngā marama nei, kia te tuki tonua i a koutou, ngā wawata o te matetini. Mei kore e tūpono, ka tū tonu kia whakatū, kia koutou o whakatū. Kāre kore, i te mahi nui koutou, kia te tuki i a koutou ngā wawata o te matetini, ne? E tika o te kōrero, Scotty. Yeah, we have been, it's been 13 years of waiting for us to have our turn in the sun. But once again, we understand that the decision wasn't an easy decision to be made. At the end of the day, for us at Te Tauihu, is about the kaupapa, is about kapa, and the growth of kapa not only in Te Matatini in the seniors, but also at the Marakura Tahi level and Kura Tuarua. So we understand the decision that was made, and I know that all the delegates that made the decision was made with, it was hard for them. Because their heart wants to be in Te Tauihu to support us, but their heads had to think about Te Matatini itself. Engari pēhea te whānuitanga o te hapori e hoa, hea te pānga o tēnei whakatau ki te whānuitanga o te tauihu, ara ki ngā pakihi, ngā kura, ngā marae, ngā whānau, ngā hātu. I te korenga o te matetini ki Wainganui o koutou, ka pēhea koutou o te takiwa. Kia mātou, it's not the end of our journey. The journey still continues for us to host. I think it's finding the right format, Te Matatini to find the right format for a small rohe like ourselves to have the opportunity to host. We are ready. We know there are some challenges, but I think challenges is not, it's an opportunity. And it's an opportunity for us at the Samora Rohe to be creative about how we would host Te Matatini, and understanding that Te Matatini is no longer just a national event, it's actually a global event now. As we saw with 45 million views, I think also it's also about the government when we look at the challenges of transport into our rohe. A ferry is going to be decommissioned in the next 12 months. So we understand all of those challenges that the Matatini have to go through. And it's for us just working and be creative around how we can support Samora Rohe to be able to host the Matatini. E hoa, e ki ana koe me hou te whakahaere i te matetini kia tū ai ki ngā rohe nohi pēnei i a whakatū nei. New format tau e kōrero mai nei. Pēhea nei te ahua o tēnei whakahaere hou. Me pēhea te matetini e whakahou ai i tana whakahaere ai anō kia tū ai ki roto i a koutou o whakatū, kia tū ai ki roto i ngā hapori nohi o te motu. Kia au nei kai a te matatini tēnā kaupapa. I know that they're coming together. We're coming together this weekend to look at the Matatini in the next 50 years. Because we've seen not only the Matatini grow, but also the rohe have grown too in kapa. So for us, the growth of kapa is a positive, not a negative. Because we are now bigger than opera, we're now bigger than all the other events. So it's about leveraging off that, of the growth of the Matatini and kapa in Aotearoa. E sani pātai whakamutunga e ki ana koutou ko te wawata ia kia tūtonu ki whakatū o tira ki te tauihu a tōna wā waika mōhi o āhea. E whakapono ana koe i roto i tō ngākau ki tērā wawata. He wawata noi hora nei tērā wawata. E kore rawa e tū ki ngā rohe nohi nai nei. Ka tū ki ngā rohe nui haere ake nei te wā. Tāmaki makaurau, kirikiri roa, rotorua, whanganui ātara, o tautahi, o te poti pea. Ka tū ki era rohe iai nei haere ake nei te wā. E kore e hoki anō ki ngā rohe iti. E aira i ngā kōrero a te Matatini. Mana motu ake ki te kāinga, mata tū, mata ora, Matatini ki te ao. So I think there is still potential for us, Mora Rohe. We've spoken to some delegates and they've said, look, we don't want to sing about ourselves all the time and every 2 years. So therefore, the Matatini is about the Rohe. It's about all Rohe having the opportunity to host the Matatini. I believe in my heart that the Matatini will find the pathway for all Rohe to host the Matatini into the future. Rawe, sani pai tēnā whakautu e hoa hei whakakapi i tātou a kōrero. E hoa, e mihi ana ki a koe o tira ki tō rohe i te ngākau whakaiti
o koutou ki te tautoko i tēnei whakatau o tira i te waioro pai o koutou ki te ki atu kei te pai e tautoko ana mātou i tā koutou whakatau kia kau e tū ki konei. Tohu o te whakaiti, tohu o te rangatira. Mihi ana ki a koe, Sani, tēnā koe oha. Ngā mihi ki a koe, Scotty. Kia ora. Mihi nui ana te karare ki aia i tana whakawātea. Ki te kōrero kia tātou, i tēnei kaupapa he tino uua, kāre kore he tino uua ki a rātou. Kāti, i tū te pakanga o kahika ki ngā takutai o māpere, ko tahirau e waru te kautau ki mua. Tō mua tata atu i tēnei pakanga nei, ko te tūnga o te puehu ki roto o Kororāreka, i ngā kakari i ki ai ko ngā pakanga o te nota. I pako ake ngā pū me ngā pū repo i te pā o hone heke i ngā rangi whakatānei. Hei tohu i te pakanga o kahika o tira kia rongo ai i tā ngā tūpuna Pākehā me ngā tūpuna Māori i rongo ai i taua wā. I reira a Harata Brown, anei tāna pūrongo. Anei ngā mahuetanga iho te pā o kahika. Wai waihanga te hone heke i tōna pātū watawata. He wāhi toka noa. Ko te kahika te pā o hone heke, i aia e pakanga tia nei ko ngā kōti whero, whai mutunga i te pakanga i tū i te marama o Maihe, te tekau mātahi o ngā rā ki Kororāreka. The British are about to, the Royal Marines on our immediate left will begin coming up down through the swamp. Rere ana te rākete me te pū. Ko kaweti o Ngāti Hine i tautoko i te karanga. Ko tahirau, maru te kautau mai te tūtanga o tēnei pakanga o te kahika i te taha tonu o te roto o Māpere, e hotu ana te ngākau, ki te noho i Wainganui te tini o ngā tāngata, ki te maumahara mō ngā toa, i whawhai i ngā taha ērua mo te rangatiratanga te take. Ko tā mati wakanene e hāpai ana i te karauna. He pakanga ka whai i ngā poronga o te pauhaki o Ingarangi e hone heke me te pakanga ki Kororāreka. I te taha o te Pākehā, ko Lieutenant Colonel Hong, te kaiarahi i ngā hoia Pākehā, ko ana hoa whawhai Māori, ko tamati wakanene, ko Patuone. A lot of people here are descended from both sides of the battle. All the Hanares descended from Robert Henry Wynyard, who was the colonel of the 58th Regiment. All the Cherringtons are descended from Corporal John Cherrington, who married the daughter of Carverty's right-hand man. Ka noho tahi ana tātou. Ngā horiri me ngā tangata e patu Pākehā. Hāpai tia ake ana te karanga e ngā ākonga o te kura kaupapa Māori o Kaikohe me te kura kāreti o Kaihau. I mea tuau, kia pono a tātou kōrero, kia tātou anu, kia pono marika, ma te pono, ko reira ka kitea te tahi māramatanga, ko reira ka ngoto ki roto i te ngākau o tēnā, tēnei mea te rangi Māori. Ko tahirau waru te kautau kua hipa, ko taua tū tonu, ki haia ngāpuhi tuku i tana tino rangatiratanga ki te kuini o Ingarangi, i te hainatanga o te tiriti, tainoa ki te pakanga o te kahika, i rere ai te ope taua o Ingarangi. Harata Brown, te karere. Kua whakahoungia te taha ki ngā mahi whakahaere i a tararaki maunga me tōna taiao me te aha e mahi tahi ana te karauna me ngā iwi e waru o taranaki ki te pērā. Ko whare hoka wano o te tumu o te pae whakahaere a iwi, kua tapaina nei ko te tōpuni ngā rahu. Nā, kua hua hoki ko tētahi a pae whakahaere hourua ko te tōpuni kōkō rangi te ingoa. Toko whā o na māngai karauna, toko whā hoki o na māngai a iwi. Māna e arahi ngā mahi e whakamāhere-here i te rautaki mō te maunga me tōna taiao, mā konei tiakina i tōna mana me tōna āpōpō, mea nei te pūrongo a Lineni Tuitupou. Ko taranaki maunga te tūpuna, ko te iwi nā kai tiaki, kua tīmata te hurina o tōna tiakitana. Kua wakamoia te tarati Māori o Taranaki.
Nā koerea tō mātāu tarati wakakotahi nei ngā iwi e waru o Taranaki Maunga. Nā kua moi, ka arake a tōpuni ngā rahu. Nā koerea te tirohanga wakamua nei, no reira ko tāku. Ko te pai wakaari, ko te si o ngā iwi. Ko te tōpuni ko kōrani, he rōpu anō e mahitahi ana me te karauna, heoi ahakoa ko tēnei te ana whakamua, e ai kia whare hoka wano. E pai ake i mua. Kare o mātau aro ki te rautaki o tō mātau tau eke mai te wā kua murua. Tata rua rautau e pēra ana. Nai nei he reo tō mātau, i ngā kaupapa e hāngai ana ki te maunga. E haere tonu ana nā kōwhirina mona mānai tokowha, hei nā marama tata nei ka whakatauria ko wai. Mo tēnei wā, koe nei nā whakarite nā e haere ake nei. Tei ka peka haere au ki ngā iwi e waru. Te wānanga hia nei hia o rātou tūmanakotanga. Ana me ngā tūmanakotanga o ngā uri o Taranaki Maunga. Ana ka tai ka kōkiri tō mātou rautaki whakamua nei. Ko te wawata a whare hoka, kia tukuna e nei hai papanui mā nā ranatahi hei ārahi a tōna wā. Pua wakarite tētahi hōtaka, tētahi tuapapa kia koke whakamua nei. Nā koerea tāku ki te hunga taiohi. Kei reira e tahi a mahi ana i ngā ki roto i ngā tari. Nā koerea te apopotanga karatahi ka ki te pua waitanga. I roto i ngā waka tūpūranga e haere ake nei. He mauna tū tonu, he iwi e tūtahi ana. Line ni tu i tupo, te karere. Hei muri ake i ngā whakatairanga, kua ōkawa te kōpoutanga o Hemi Rolleston, hei kai kawe i te wāri Māori o te Awanui, ki te kaunihera o Tauranga Moana. Ki mai anō ki te karere, kua ōkawa te kōpoutanga o Hemi Rolleston, hei kai kawe i te wāri Māori o te Awanui ki te kaunihera o Tauranga Moana. I tū tētahi pōhiri ki Hangarau Marae, kia manae tāna noho ki taua kaunihera o tira hei māngai mō taua wāri. E rimarau a whā te kau mā toru ngā pōti i tukuna Mōna, i riro ai i āia te tūranga wāri Māori nei. I heke te kainoho o taua tūru i mua ara a Mikaere Sydney nā te kino o te māwiwitanga. Nei rā te pūrongo a Timothy Tiakiwai. Ko te matua me tōna iramutu e whakaeke ana. E marini ana nā roi mata pērā i te turuturu o te ua. We shed tears of aroha together. And it felt special because the first person I spoke to when I decided to take on the seat was him and his mum. Kua mana te noho o Hemi Rolleston, hei kai kaunihera o te tūru o te Awanui, te wāri Māori o Tauranga Moana. I whiwhi ia e rimarau whā te kaumātoru nā pōti, he marina nui ki aia. Tēnō honore. He tēnō hare kōtaku nā kau i tēnei wā, he rā pai tēnei. I tōna taha ko te kaikaunihera o mua a Mikaere Sydney, nāna nei te tūru i mau i mua i tōna māwiwitana. E ai kia Sydney, kua roa te wā ia e tatari ana kia tū tōna matua keke ki tēnei momo tūrana. He kaka ana te ngā kau, ko ki te taku matua keke whakakiki ana taku tūranga, matua o Tauranga City Council. And I said, your tuakana is now going to take over from the teina till you get better. But hey, you've got a lot ahead of you, boy, and plenty of time. And we go together, and that's the Māori way. Mō Hemi, e rono ana ia i te tautoko o tōna iwi, a kua rite ia ki te ruku ki te hōhonutana o enei mahi. I go into this council doing what I've always done. Being visible in the community, listening and working us alongside our people. I can't make any promises. What I can promise is that I will go in there and work hard and I'll be the most authentic that I can and I'll take the people on the journey. He mahi nui te whai, te kawe i nā hiahia o tōna iwi, o Tauranga Moana whānui. Timothy Tiakiwai, te karere. Ki ngā take hā kinekina i putetihu o ngā tactics i tā rātou tākaro ki te steel i te pakanga i Wainganui ngā kapa o te Waipounamu i te ANZ Premiership.
I te nuinga o te wā, ka noho ritaia te hunga kua ritaia, engari anō te kaiako tuarua i te Steel, Liana Liota, i eke ia ki te papatākaro mo te iwa miniti, ai whakakapi i te tūranga o te kāpene o Kate Heffernan, i whakakorengia nei i te tākaro nā te takokitanga o tōna turi. I didn't really think too much about playing. Once the first whistle went, it was more about my coaching role. And then in that third quarter when Wendy's like, I need you to go on, I was like, okay, this is for real. I te mutungi ho I māro hitarari ngā whakaaro o ngā tactics kia toa I rātou. I pērā, rima te kau mā whitu ki te rima te kau, kia riroa I a rātou te ipu hō o te whānau Hutton. Hei muri ake I te tāanga manawa ko ngā huarere o te wā kia piri tonu mai. Kāti e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Ka ti hā, e te iwi koe nā tātou kohinga kōrero mo te rānei, ngā tau whirotanga o te wā, kia koutou katoa, noho ora mai, tūrou, Hawaii.